إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأكرم عباده محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bizni Allah hidayetke kundirgen, ko'ngillaribizga iman nurin eng zinnatli narsa etib o'rnashtirgan Allah subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning to'ridan chiqqan salovat sharifalarimiz bo'lsa edi. Muhtaram aziz qardoshlarım, g'usüllanib tahoratlanib Allah'ın yurtuna şu ko'rkam Allah'ın yurtuna kelib şu ibodatimni o'tayim, qardoshlarımni ko'rayim, bir-birimizga ko'zimizga qarab salom berishib oramizdagi bo'lgan shiklarni, shubhalarni, ashularini bitirayim degan niyat bilan va'z tinglayim hamda Allohning rahmatına erishim degan niyat bilan kelgan aziz qardoshlarım, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mübarek olsun cuma günlerimiz. Allah subhanahu wa ta'ala illerimizge, günlerimizge hayırlı eminlikler, tanışlıklar, avrularga hayırlı şifalar, tevfiksizlikte, dinsizlikte devam etişlerge Allah Teala köngüllerine hidayet nuru, iman nuru nasip eylep, şu meşit yollarını tabırga Allah Teala hidayet birseydi. Allah subhanahu wa ta'ala balalarımızın balalarına hayırlı, faydalı ilimlikler alırga, şu ilimlikleri bilen amel kılıp gelecekte vatanımızga, dinimizge hayırlı hizmetler ko'rsatirga Allah nasip eylesin. Sentabr başlandı. Bizning ilimizde, başka illerde şu sentabrning başından oktyabrga kadar türlü illerde türlüçe okular devam ete başladı. Okudan da artığırak, okudan da faziletlerek aybir bulgan bulsa Allah subhanahu wa ta'ala şu aybir bile başlagan bulur idi. Bizni zamanında учиться, сказал великий Ленин деп bizning başlarımızı qatırdılar. Lenin aytgan, Engels aytgan, Marx aytgan, учиться. Lakin Leninning so'zi tugul, balki Allah subhanahu wa ta'alaning Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellemge qaratib ayta turgan amri bo'lgan. Iqra, o'qi. Peygamberimiz sallallahu alayhi ve sellem şu Mekke-i Mükerreme'de andagi cahiliyet zamanında Mekke kafirlerinin türlü ibadetlerine, türlü kerekmegen anda bid'atlarına şak katıp tavga barıp şunda o'zincha ibadet kılgan, o'zincha izlenip jirgen, fikir jirtgen, bulay bulurga teyish tugul bit. Nindidir bir ibadet kıla turgan zat bulurga teyish, buna haqliq bulurga teyish degan vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizge iqra, o'qi. Peygamberimiz şu vaqtda ana lastu biqari'in, yo'q men o'qiy bilmayim. Chunki Peygamberimiz o'quni bilmay, yozuvni bilmay edi. Ammi degan so'z bor Arabda, ammi bu bir narsa öğrenmegen. Şu vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala ikinci tapqir iqra, o'qi. Ana lastu biqari'in, yo'q men o'qiy bilmayim degach, uchinchi tapqir Allah subhanahu wa ta'ala o'qi deb aytdi. Nega ish tapqir? Hatta şu balalarimiz tinglamasa da Allah'a bir tapqir aytirga, ikinci tapqir isga tushirga, andan so'ng tag'i da yo'q desalar, azrak terbiye qamchimiz istim bo'lib balalarga şu o'qituvni, begrek de din ilimlerde biz niq bo'lga teyish. Allah Teala uchinchi tapqir iqra bismi robbikallazî xalaq. Seni yo'qdan bor etib yaratgan, xalaqal insana min g'alaq, ikki tomchi sudan, qon kesagidan seni yaratgan, dunyoga keltirgan Allah Teala'ning ismi bilan o'qiy boshla.
İqra ve rabbukal akram. Allah Teala merhamet iyesi. Ellezî alleme bil kalem, allemel insâne mâ lem ya'lem. Kalem bilen iretti. Kalem bilen degan söz bu, bilesiz kalemnin ma'nasını. Bu ruchka, bu trost. Yazatran ayber. Demek ilimni yazı bilen nığıtıra gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytdı. Qayyidul ilme bil kitabati. İlimni yazı bilen nığıtıp koyuğuz. Запечатайте знания письменностью. Нәрсе деген сөз? Мен аны ишеткенім бар инде, мен аны білем инде дейбіз де, бір атнадан соң ұнытабыз. Шунда язып қалдырған болсақ, қияғазға мы, дәфтәргә мы, китапқа мы, айпадқа мы, айфонға мы язып қойсақ, анар соң қаралы өткен атнаны селегеннер еді. Қаралы, аштың да қарадың, есіңе түшірдің. Bir tapqır сөйледің, iki tapqır сөйледің, үшінші tapqır başında қалды. Şunun için ilimni yazı bilen nığıtıp koyuğa gerek. Allemel insana ma lam ya'lem. Qabatlab aytam, eğer de ilimden de artığırak bir aybir bulgan olsa, Allah Teala şu aybir bile başlar idi. Lakin ilimsiz bir neseni de alga alıp barıp bulmay. Raketlarını jiberip bulmay, nindedir kral işlep bulmay, matur binalarını tizip bulmay, injineri bulmasa, başka türlü ilimler, fenler bulmasa, bir nesege de barıp jitip bulmay, eğer de şu ilimni almasak. Şunun için ilimler bik köp. Bik köp. İlim algan vakitte, birinci institutka kirip, ayak basıp şu ишикni açkan vakitte, birinci balanın birinci klaska bargan vakitte, etiyle enileri jiteklep alıp bargan vakitte, bir kıskagına bir dua var okuyturgan. Nindi? Rabbi zidni ilmen nafi'an. Rabbim bana faydalı ilim birsen idi. О Всевышний Аллах, дай мне полезные знания. Türlü ilimler var. Kerekmegeni. Ol Allah'ın kibernetikler ol kerek bulamısın yok mu? Eğer de sen bu iştagına şitiran bulsan. Lakin bu işini bilir için sen özünün şu fennini sen yaxşı bilirge tiyiş. Bugünkü günde medisina olsun, astronomiya olsun, matematika olsun, başka türlü ilimler olsun, bütünsünde öğrenem deyip aytıp bitirip bulmay, özüne kereklisin öğren, lakin nığıtıp öğren. Öz işini yaxşı bil. Şunun içinde algan vakitte ilim, Rabbim faydalı ilim birsen idi deyip başlara gerek. Dünyaya da ahiretke de faydalı ilim birsen idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde aytı, "Evvelul ilmi ma'rifatullahi." Bunu bir köp işitkenimiz var. Ama lakin eski bizge çıkıyor gerek. Самые главные знания, самая главная наука это что? Это познание Всевышнего. En birinci zor ilim Allah'ını tanı. Rabbim Allah deyip aytı. Ve ahirul ilmi, ilimnin en ahırı, ilimnin başı Allah'ını tanı, ilimnin en ahırı işlegenden son, tapkandan son, yasağandan son, matur etip kırıp koygandan son, Rabbim sana tapşırdım. Senin akılın bilen şu işini işledim, sen bergen kış bilen şu nersenin başına gittim, mine şu işini yetkizdim, Rabbim indi kalganın sana tapşıram deyip işini Allah'a tapşırı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta bir söz, bir ayet, fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bil, Allah subhanahu wa ta'ala бар bir, Allah Teala'ga ibadet kılatiyiz biz. Знай, что нет божества, кроме Аллаха деген сөз, өзі бір бик зор знание. Неге? Çünkü Allah deyip aytугына жетмей, Allah'ın sıfatlarını bilirge gerek. Allah Teala'nın isimlerini bilirge gerek. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kişilerin kudretlerini bilirge gerek. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Aziz, El-Sami', El-Basir, El-Qayyum, El-Qahhar, 99 ismi var. Şunun ismin bilü özü bir big zor ilim. Он и всевидящий, он всеслышащий, он прощающий, он карающий. Мына şu Allah Teala'nın isimlerini bilip, Allah'ın sıfatlarını öğrensek, subhanallah, zor alim bulabız. Feriştelerge Allah subhanahu wa ta'ala aytdı, buysunuz Adem'ge, secde kılığız, onun bilen okuyuz dedi.
Ник ey Rabbim аны бит инде балчыктан яраттың, безне нурлан яраттың, biz adamga qaraganda da yo'q, biz kişilerek biz üstün derecede bulura tiyiş degəş, Allah subhanahu wa ta'ala aytdı, siz bilmegenini ol bile dedi. Kişi ilim alu bilen, oku bilen, bik zor derecelerge irişetiren bula. Allah saklasın, ellerinde zor bay, ailede tuğup da, ellerinde dereceli bulup da, ilimsiz bulsan, o vakitini 0-0 bula. Derecesi bulmuyor. Şunun için ilim bilen adam balası küterilir. Lakin ninde ilim? Faydalı ilim, hem Allah'ını tanıgan ilim. Allah subhanahu wa ta'ala'nın Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, sizge iki aybir kaldırdım, iki ilim kaldırdım. Оставил вам две вещи, две науки, два знания. Это что? Таракту фикум амрайни лан тадиллу ма тамассактум бихима. Agar da şuşu iki aybirge nığıtıp tutunsağız, şuşu aybirni iğrensəgiz, şuşu aybirden ayrılmasağız, bir qaşanda yoldan taypılmazsınız. Никогда не собьетесь с пути, если за эти две вещи вы схватитесь сильно. Что это? Kitabullah ve sünnetun nabiyyi. Birinci Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Şu Kur'an'da bütün nauk var. Bütün ilim var, astronomiyada var, medisinada var. Nişik yaşarga, nişik muamele kılırga, irbile hatı nişik yaşarga, atiyanilerge nişik muamele kılırga, nişik dünyaga nişik kararga, dünyana nişik tabırga. Bütün nerse var, miras da var, anda bütün nerse var. O'zi bir zo'r ilim. Agar da yo'q, din davlatdan ayrılgan, religiya отделена от государства deb dinni bir yerda, dunyoni bir yerda bo'lsa, dunyo baxtsiz bo'la, din dunyosini alında olib borib bo'lmaydi. Shuning uchun muhtaram aziz qardoshlarım, iki qanotli qish bo'lga tegish. Bir yoqdan ilim, bir ikkinchi yoqdan din. Shu vaqtni qish ishatiran bo'la. Agar da endi kimdir professor bo'lib, akademik bo'lib, alim bo'lib da Allah'ını tanımasa, ol vaqtni ol o'zining şuşu algan ilmi için dünyada anar premiya bererler, akşasını bererler, почетный грамотасын bererler, onu taşqa yazıp koyarlar onun isimlerin, lakin ahiretke bir narsa kalmay turgan bo'la. Chunki ol o'zim boldiram, o'zimning aqlim bilan jirim, mingina boldirdim ilim olib, ol vaqtni takabbirlana. Agar da kishida dinda ham fanda bo'lsa, o vaqtni Allah subhanahu wa ta'ala ul bandani bek zo'r darajadagi ko'tara turgan bo'la. Kishini iratib qoldirga kerak. Hozir mana bolalar ketdi maktabga. Alifni tayoq ekanini bilalar, harflarni o'ranalar, matematikani o'ranalar. Shu o'rana o'qiy zo'r darajaga erisha turgan bo'lalar. Mana shu ilm olgan vaqtda narsa kerak? Adab, axloq kerak. Allahümme zidni ilmen nafi'an ve rizqan vasi'an ve hifzan kamilan ve zihnan şamilan degan dua var. Ey Rabbim, mena faydalı ilim bersen idi. İlim algan vaqtda mena tawfiq bersen idi. Şuşu ilim algan vaqtda menim har bir işimni barakatli qilsan idi. Deb Allah Teala'dan biz sırğa tiyishli bo'lamiz. İlim agar da bo'lib da adab axloq bo'lmasa, Allah saqlasin, şeytan, iblis birinci orundaydı. لو كان في العلم من دون تقى شرف لكان في خلق الله إبليس degan söz var. Eğer de takvasız ilimde, знание без богобоязненности, takvasız ilimde eğer de şerefet bulsa, iblis birinci orunda bulur idi. Lakin ko'p kişi alim bulup da, onun edebi bulmasa, ahlakı bulmasa, o kişinin hürmet bite, ham anın dini, anın ilmi de özüne fayda getirmey turgan. İza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, adam balası dünyadan gitse, ölse, bütün ameli kesilir. Если человек умрет, то он уже ничего не может делать. Namazda o'qiy olmay, araqada ish olmay, zinada qila olmay, masjidda sala olmay, bir narsani ishlay olmay, o'ldi, все bitti. Lakin Peygamberimiz aytdi, ish narsadan kesilmay amali dedi. Ish narsa onun ortidan davom etadi. Birinchisi narsa sadaqatin jariya.
Адам баласы файдаланырлык бер эш калдырса, мәчет салдырамы, мәдрәсә салдырамы, күпер ясыймы, кыек казытамы, агач утыртамы, нинди генә булса да, җария дигән сүз текущая благотворительность. Килеп тора торган. Менә дивидендлар килә бит кайбер акцияларга. Менә нәкъ шулай ук үлгәннән соң, менә шушы үзебезнең кылган эшләребезнең дивидендлары килеп бара. Артып бара. Без үлсәк тә, юк булсак та, Аллаһ Тәала шушы мәчеттә намаз укыган сайын, шушы күпердән үткән сайын, мәдрәсәдә укыган сайын, Аллаһ Субхана ва Тәгалә әҗре савабы бирә шушы үлгән кешегә. Ау гыйлмин юнтафау бихи. Әгәр дә бер кешегә игътибарлап тыңлагыз, бер кешегә гыйлем өйрәтеп калдырса, если кого-то научит полезным знаниям, нинди генә булса да гыйлем өйрәтеп калдырса, бигрәк тә дин гыйлеме, Коръәнне өйрәтте, намазны өйрәтте, сәҗдә кылырга өйрәтте, гыйлем наху сарф, анда синтаксис, морфология арабского языка, тәҗвидне өйрәтте, теге кеше үлде, өйрәткән кеше үлде. Менә бу кеше Коръән укыган сайын, гыйлем белән файдаланган сайын, аңар әҗре савабы була. Ау валадин салихин ядгу лаху. Әгәр дә үзе артыннан хәерле, изге, дуа кылучы, бәрәкәтле бала калдырса, шушы баласы аның өчен дуа кыла. И Раббым, газиз әтиемнең, газиз әниемнең рухларын шат кылсаң иде, бәндәчелек белән кылган гынах хаталарын гафу кылсаң иде, урынын җәннәт кылсаң иде, бездән разый булсалар иде дип дуа кылган сайын, үлгән кешегә әҗре савап бала. Шуның өчен балаларыбызны тәрбияләгән вакытта аларны безгә дуачы булсалар иде, безнең артыбыздан безгә әҗр савапларын китерә торган булсалар иде дип без сорарга тиеш. Аны сөйләгәнебез бар. Кыямәт көнендә бер кешенең ул хәтлек изгелеге дә юк. Белә үзенең гынахлы икәнен дә, белә вакытында намазларын да укымаганын белә, көтеп тора миңа нинди җәза булыр икән дип. Аңар әйтәләр, әйдә үт. Сиңа истин дәрәҗәгә кертмәсең. Ой, ничек мине шул хәтлек истин дәрәҗәгә кертәсез? Минем ул хәтлек изгелегем дә юк иде. Минем ул хәтлек гынахларым да күп иде дигәч, синең артыңнан синең балаларың, дусларың синең өчен дуа кылып торалар. И Раббым, гафу ит дустымның гынахларын. И Раббым, аның кабер газапларын җиңел кылсаң иде, бара торган урыннарын нурландырсаң иде дип, синең балаларың, синең дусларың синең өчен дуа кылдылар. Шуның өчен менә син шундый дәрәҗәгә ирештердең. Чөнки дусларың яхшы булса, димәк син яхшы. Яхшы балалар калдырдың икән, син димәк син яхшы тәрбияче. Аллаһ Тәала тагы да Коръән Кәримендә чагыштыра, сравнивает. Все познается в сравнении. Аллах Субхану ва Тааля садик: «Куль халь ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». Әйтте Аллах Субхану ва Тааля пәйгамбәребезгә: «Халь ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». Галим кеше белән надан кеше бер тигез булмас. Ла ястафи зулумат вала нур вала зилл вала хурур. Яктылык белән караңгылык бер тигез булмас. Салкынлык белән истелек бер тигез булмас. Никогда не будет равными безграмотность и знание, холод и жара, свет и тьма. Алар төрле әйберләр. Безгә нәрсә кирәк? Безгә кирәк гыйлем, безгә кирәк яктылык, безгә кирәк җылылык. Менә шушы нәрсәне эзләр өчен Аллаһ Тәала безгә гакыл биргән, көч биргән, һәм нәрсә дигән? Укыгыз дигән. Харам белән халал аерылды. Менә монда сөт, монда аракы. Монда халал хатыны, менә монда зина кылучы хатыннар. Кая барасың? Сайлау бару бездән. Шайтан кытырта тигендә барды. Гакыл әйтә, менә монда барды. Гакылың булса, гыйлемең булса, ихласың булса, харамга бармыйсың. Аның өчен нәрсә кирәк? Аның өчен кирәк гыйлем. Һәм Аллаһ Тәала Коръән Кәримендә әйтә: «Иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама». Хакыйкый курку белән, истинной богобоязненностью будут бояться те, кто получил знание. Аллаһ Тәаләдән танып, Аллаһ Тәаләнең сыйфатларын белеп, Аллаһ Тәаләнең кыдрәтләрен өйрәнеп, аның гыйлемен өйрәнеп, Аллаһ Тәаләдән курку ул тигендей гади генә курку белән бер тигез булмас. Бер кеше гыйбадат кыла, кто-то просто читает намаз.
Даже иногда не знает, зачем он читает. А сказали, дедушка читал, бабушка читал, мама, папа читали, я тоже читаю. Ләкин ни өчен укыганыбызны без белергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Мәдинә Мөнәввәрәгә килгән вакытта мәчеткә керә дә бер җирдә бер кешеләр намаз укыйлар. Тахаҗҗуд намазларын укыйлар, мәчет намазларын укыйлар, нәфил намазларын укыйлар. Ә бер җирдә кружокта анда 4-5 кеше гыйлем алып утыра. Пәйгамбәрбез нишле белән монда бара? Шуның өчен гыйлем гыйбадәткә караганда артыграк. Al-gilmu afdalu minal ibadati wa milakud din. Гыйлем алу гыйбадәткә караганда артыграк. Галим кешенең җыкысы гыйбадәт кылучы кешенең гыйбадәтенә караганда хәерлерәк. Карагыз, нинди урында гыйлем, на каком месте знание. Шуның өчен дә мөхтәрәм газиз кардәшләр, менә шушы гыйлем алган вакытта Аллах субхана ва тааляның Расулы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва салламның хадисен әйтәбез дә шуның белән тамамлыйбыз. Кад жаа фи суннати Расулиллаһи саллаллаху алейхи ва саллям баян фазлул гыльми аннаху аъзамул курбати ва аксарул туруқи илал джаннати. Джаннатка иң кыска булган юл, самый короткий путь в рай это через знание. Самый короткий путь, чтобы приблизиться к Аллаху, это через знание. Аллаһка якыная торган, җәннәткә кыска гына юл таба торган әйбер ул гыйлем юлы. Кимдә ким ман салака тарикан ялтамису фиһи гыльма сахала Аллаһу тарикан илал джанна. Бер кеше гыйлем юлына басса, все, я встаю на этот путь, я хочу получить знание, дип менә шушы юлга басса, Аллах субхана ва тааля ул бәндәнең юлын җиңеләйтә һәм җәннәткә бара торган юлны Аллаһ тааля якынайта. Ва аннал малаиката ла тадъу al-ajnihata li talib al-ilmi ridaan bima yasna. Хәтта фәрештәләр дә үзләренең канатларын куеп торырлар икән гыйлем алучы кешеләргә. Аллаһ сездән разый, без дә сездән разый. Без сезне саклыйбыз. Әйтәләр бит, ангелы сохранили. Вот фәрештәләр сакладылар. Бигрәк тә менә шушы гыйлем юлындагы булган кешеләрне Аллаһ Тааляның фәрештәләре саклый торган була. Ва аннал алима ла ястагфиру лаху ман фис самавати ва ман фил арзи вал хайтану фил джауфил ма. Шушы гыйлем алган кешегә, тот, кто намерился получить знания, особенно религиозные знания, аның өчен җир йөзендә нинди хайваннар бар, и Раббым гафу ит бу кешенең гөнаһларын дип сорарлар икән. Будут просить прощения за того человека, который вышел на пути знания. Хатта аль-хайтану фил-ма, су ичендәге булган балыклар да истигъфар, и Раббым гафу ит бу кешенең гөнаһларын дип әйтерләр икән. Шуның өчен гөнаһлардан пакланыр өчен бик кыска гына юл гыйлем алу. Кемдер әйтә, эй, миңа бит хәзер инде 40 яшь, мне уже 50, мне уже 70. Какие знания, какие получения, какие ангелы, какие там прощения? Bir qachanda so'ng tugul. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin wal muslimatin. G'ilm esa farzdir har bir musulmon erga ham xotinga. Birgina soat vaqting qoldi, bir soatdan so'ng o'laysan deb aytsalarda, shu vaqtingni g'ilmga bag'ishla. Kunina 15 minut o'qi Qur'on, tafsir, hadis, boshqa turli g'ilm, hayvanlar g'ilmi o'qi, nabatatlar, o'simliklar g'ilmin qara. Nindigina g'ilmni o'rensang da, oxiri shikda nasa desang, la ilaha illalloh, subhanalloh. Qarali bu вселенныйны 30 миллионов лет до нашей эры шулай булган. Через расстояние от Земли до Солнца столько-то миллионов световых лет диләр. Кем аны хисаплаган? Хисапласалар да кем аны булдыра алган? Без аны кояш ничәдә чыга, во сколько закат, во сколько восход мы можем подсчитать, но мы не можем это изменить. Шуның өчен нәрсә дибез? Ла хаула ва ла куата илля биллах. Субханаллах, машаллах. Каралы Аллаһ Тааляның кудраты, каралы нинди зур гыйлем, какие знания. И чтобы просто узнать, сколько надо усердия. Значит, что? Значит, ла илляха илляллах. Аллаһдан башка бер нинди зат юк. Шушы ла илляха илляллах дип әйтү, аннан да артыграк зур гыйлем юк. Ва аннал улама варасатул анбия.
وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما يورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Alimler onlar peygamberlerinin varisleri. Ученые, они наследники пророков. Ученые, наследники пророков. Пророки не оставили ни золото, ни серебро. Они оставили что? Они оставили знания. И тот, кто получил вот это богатство, стал самым богатым дуньяда да, ахиретта да, стал самым счастливым человеком. Peygamberler altında kaldırmadılar, kümüşte kaldırmadılar. Alar kaldırdılar g'ilim. Kimde kim şuşu g'ilimge iya buldu iken, en zor baylıkka iya buldu. Şunun için muhterem aziz kardeşlerim, sentabr başlandı, balalarımız okurga gitti. Balalarımız bilen birge biz de irenik, alar bilen birge okuyuk. Lekin mana şuşu g'ilimni, nindigine g'ilimni algan vakitte da en zor g'ilim Allah'ını tanı, hem en zor ibadet Allah'a secde kılını unutmayık, özümüz de balalarımız da. Ve aqulu kavli hâzâ ve estağfirullahal gaffâra li ve lekum ve li sâiril cemâatil muslimînel ecma'in innehu huvel gafurur rahim el cevâdul kerim es semî'ud du'a.